Il-gvern iraqat u kaxkar saqajh bi protokolli tard li suppost kellhom jippruvaw isolvu l-problemi li għatfadal fis-settur edukattiv fid-dawl tal-pandemija tal-coronavirus. Għaldaqstant, l-edukaturi u l-istudenti se jsibu ma' wiċċhom sistema ta' sulluzzu. Kliem il-kap eżekuttiv tal-UPE Voice of the Workers, Graham Sansone, waqt konferenza tal-aħbarijiet li matula ħabbar li l-Union irreġistrat il-wima industrijali mal-gvern jekk l-iskejjel jinfetħu mit-tnejn li ġej bil-mod kif qed jipproponi l-gvern. Iva, il-Ministeru kien raqat fuq dawn ix-xhur sħaħ, din hija opinjoni tagħna, imma naħseb ukoll din l-opinjoni hija sustanzjata wkoll għal fatt illi rajna li f'dan l-aħħar ġranet laqqas nafu se jiġri. Għad hemm gradi li laqqas jafu kif se jaħdmu tkarkir tas-saqajn u se jkollna sistema edukattiva ta' sulluzzu. Akkumpanjat minn ta' uffiċjali oħrajn tal-Union, Sansone qal li s'issa hemm ħafna inċertezzi b'ċerti miżuri mħabbra mill-gvern mhumiex aċċettabbli. Kompla li f'din is-sitwazzjoni qed jinnutaw li għatta edukaturi saħansitra qed jaħsbu li jirriżenjaw minn xogħolhom. Dwar it-tilwima industrijali, Graham Sansone qal li fil-jiem li ġejjin l-Union se tkun qed tħabbar aktar minn 40 direttiva f'kull livell tas-settur edukattiv blan li jkunu salvagwardjati l-edukaturi u l-istudenti. Id-direttivi se jkunu qed jidħlu fis-seħħ mit-tnejn li ġej u jitwaqfu biss jekk il-Union tara li jkunu qed jintużaw protokolli adattati. Il-UPE qed titlob lill membri tagħha biex jekk jinnutaw xi irregolarità joħorġu mill-klassi u jafżaw immedjatament lil kap tal-iskola u m'għandhom jibqgħu jsegwu din id-direttiva sakemm jaraw li l-irregolarità tkun ġiet irranġata. Għalkemm dawn id-direttivi se jkunu qed jgħoddu biss għall-iskejjel tal-Istat, il-UPE mhux teskludi li testendihom għall-iskejjel tal-Knisja u indipendenti li ma jsegwux protokolli adattati.